فەلاکەتە ku tê gotin felaketa dema dawî, felaketa asrê herî mezin. Yani ez bawerim jî yani erê erdhej gelek çêbûne li gelek welata çêbûne yani di temenê me de tiştê ku me dît erdheja Licê ya Bîngolê ya Elezîzê ya Wanê ya Stenbolê ya Gulcikê ya İzmîrê ya beriyan heya Edenê bes weke vê erdhejê gowilo barferahî û gelek cihda berxwe û gelek însan mexdûr bû me nedît û me nebîst. Bes ez vê bêjim di bin vê erdhejê de ne ku însan tenê di bin erdhejê de man, di bin depremê de man. Hinek însan wijdanê we, dînê we, merhemeta wana di bin de man. Erê belkî cihekî bilind debû, bedena wana belkî xelas bû, ama dîn û îmanê we, wijdan û merhemeta wana di bin vê erdhejê de man. Yani merov ji mirinê netirsî, mirin ne tişteke. Mirina mezin ew e got însan bi însana neêşî. Mirina mezin ew e got zerera merov bigihî însana, zerera merov bigihî malbata merov, bigêjî welatê merov, yani bigihêjî merova. Yani însanekî got menfaeta wî na, fêda wî na, li dora wî nebî, li gelê wî nebî, li civaka wî nebî, ew însan çiqa cilê spî jî li xwe kî, çiqa xwebixwînî jî, ew însan î miriye. Ew însan miriye. Ev însanê me hana got bin vê erdhejê de man, bin vê erdhejê de man, ne got mirin. Ew çûn bal dunyake dîva. Çûn bal dunyake dîva. Ê di bin vê erdhejê de mirin kîna? Ew in ku وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ got men'iyeta arîkariya însana kirin. Bûn mane got arîkarî ji va însanê hay mexdûra, va însanê hay perişa û tazî û li derve birçî neşin got arîkarî bigihî wana. Dest danîne ser arîkariya got gel ji wa re şiyand. Mirina herî mezin ew e. İnsanın derdikevin, belê yani malûm e depremeke mezin çêbû, dewlet negot eleqê xwe ji wan anî, ama ji ber ku gelekî berferêh bû, destê dewletê negihe ji her deverî. Destê dewletê negihe ji her deverî. Bes ew însanê got destê arîkariyê negihe ji te wana, derdikevin, digirîn, li xwe dixin, dibêjin hewara em birçîna, kes meve nayê, cenazê zarokê me, cenazê malbatê me dibin va erda de, dibin va kevra de, va enqazê de ma, hinek derdikevin, dibin me bi derfetê xwe, cenazê xwe me derxistin, me nikariye em kefen bikin, me nikariye em bişon, me kira çewalê êmê heywana û me erd kola û me erd serda kir. Yani hakikaten tiştekî dilşewêta, tiştekî balkêşa, yani kesayeta moxtê elva însana guhdarî dikim, elva însana guhdarî dikim, agir bi canê min dikevî. Ama hinek însan hene ku mîjiyê xwe xwarina, vê felaketê jî kê dikin amûrê siyasetê. Dikine amûrê siyasetê. Ew însanê got digirîn, derdikevin, dibe hewara em birçîna, hinek zalim derdikevin, gotina ji wa re dibêjin. Dibe hûn çi ama dibêjin em birçîna.
ونچما دبێژن ئاریکاری نەهتێ ژمارە زانێ یعنی چاوە حەسابەکی وای لە وتی هەیە چاواv ئینسانجی ئینسانەتیە دەرکەتنە یعنی ڕاستیژی ئێگۆ دبن vê erdhejê demane ew însanin wijdanê wa dilê wa merhemeta wana dibin vê erdhejê dema dibe însanekî gosax bî bi êşa canê xwe têşî însanekî ku jiyan bikî şîn bî êş di canê wî de hebî wê êşî hes dikî însanekî ku mirî bî çiqa êş di canê wî de hebî wê êşî hes nakî lewra miriya însanekî ku bi êşa misilmana biêşî ew însan e însanek ku bi êşa misilmana neêşî ne misilman e İnsan kengî mu'mina ku bi êşa mu'mina biêşî hingî mu'mina hingî xwedî bîr û bawermend e însanek ku bi êşa mu'mina neêşî ne mu'mina xwedê nas nekiriye însan kengî însana wextê ku bi êşa însana bihsî êşa însana biêşî hingî ew însanî însan e însanek ku bi êşa însana neêşî ew însan merovantiya xwe însanetiya xwe winda kiriye dibin vê erdhejê de maye ev însanê wilo ku derdikevin televizyona di facebooka da di medya da gotinê giran ji va mexdûra re dibêjin ev însanek ku perîşanin û digirîn û ji mala xwe 4 zarok 5 zarok 6 zarok 10 zarok hineka 20 hineka 50 hineka seda însanê dora xwe winda kirine û ev zalimê dî ku derdikevin gotinê tûj bêrêz gotinê xeyrî merovantiyê ji wa re dibêjin ez vê bibêjim xwedê wê êşa wa însana bi we jî bidîte emandin înşallah ji bonî çi ji bonî xatirê yanî alîstina ev alîstina şekalê ne tişkî dîtirane ye ji bona hinek însan aferimê bidine wana hinek însana dîtiranê meqernanê bidine wa komirnê bidine wana ji ber vê yekê wilo dikin bi êşa însana naêşin bi êşa misilmana naêşin bi êşa mu'mina naêşin ev însanê wilo mesela dohmidî yek zilamek li Antakya yaw êşa xwe tanî cê bi hezara însan di facebookê da wî perçiqandin gotin niknema ku jê re negotin gotin niknema ku ji wî însanî ra negotin zane ha ê mirî ev însanê wilo ji wa dizê ku diketin bin xaniyê xerabûyî li zêrê jina digerahan li bazinê destê miriya digerahan û jê dikirin didizîn ev ji wana hîn kêmtirin hîn dibin warina hîn ji wana bi gelekî yanî li min bibûrin devê min nagerî ku ez bibêjim ji bonî çi yaw malê hêjaya ku ji bonî aferima însanekî ve yaxud aferima zalimekî ku ji te zalimtir bî tirabî vê bêwijdaniyê bikî tirabî li ser va ceseda li ser vê birçîbûnê li ser vê pêreşaniyê ti va ceseda bikî amûrê siyasetê zanê rastî jî merovantî hejiyaya yanî bi hejandina erdê re merovantî jî hejiyaya rûmeta însan jî hejiyaya wijdanê însan hejiyaya edalet hejiyaya
مرحمت هجیایە ژگەلک دەڤەرا ژوی وڵاتێ ما ئاریکاری دانە هەڤژوارە شیاندن ئەب بێبەختی های گۆم بەحسەوا دکن دەستداینە سەروێ ئاریکاریە ji bonî çi ji bonî goyekîtiya gela çênebî ji bonî navbeyna însana da girêdan diyalog çênebî ji bonî fesadî nevemirî ruhê wa însana dibin vê erdhejê de maya wijdan û edalet û dîn û îmanê wa jî dibin vê erdhejê de maya نەکو ئینسان تەنێمانە نەکو ئینسان تەنێمانە هەنێک jî dibêjin dibe ev çarenûsiya yanî qedera bi Tirkî navê wê alin yazisiya bi erebî qedera bi Kurdî jî navê wê çarenûsiya çarenûsî çi ye guhdarê neca belê şertê îmanê şeşin ji va şeşeyek jê bîr û bahweriya bi çarenûsiyê ye amantu billahî ve melâiketî ve kutûbî ve resûlî ve bil yevmil âxirî ve bil qederî qeder şertê îmanê ê şeşa bîr û bahweriya bi qederê ye vêca qeder çi ye qeder ew e tiştê ku zêdeyî kesb û îrada însan xwedê bênî serê însanî ji wê re tê gotin qeder çarenûsî ji wê re tê gotin çarenûsî ev erdhej çarenûsiya bes mirina însana mana însana dibin vê erdhejê de ne çarenûsiya lewra xelasbûna va însana ne derî kesb û xîret û xebata însaniya yanî xebat û îrada însanî karî bû va însana ji bin erdhejê xelas bikin we yaxud karî bûn ku di vê erdhejê de hefqa însan nemirin ji ber vê hawê Xwedê Teala jî gotiya Bismillahir Rahmanir Rahîm Sûretê Hedîdê وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم çi bela werî ser we ji te'b û kedawetê serê we kesb bi erebiya kurmancî jî hinek dibe kesb ba kesb bi erebiya kurdî jî hinek dibên kesb yanî te'ba însan xebata însan karê însan ku dikî bêje însan te'b daye kesb kiriye xebat kiriye ji bo 4 quruş pera zanê ev tiştê hana ji xwe re û ji însana re felaketa hana hazir kirine ji bonî çi ji bonî 4 quruş perêzê de bikirine berîka wan ê yetkiliyê dewletê jî kê çav li wa girtina ji bo menfaetê dunyayê zanê مساعده دانا وانا رشوت خوارنا یا جی جبونی حسابنا سیاسی دستور دانا وانا یعنی بوی هاوی کسبك انسانی خباتك انسان بجواکی جوی فلاکتیرا زمین بنگه حاضر کرنا جبر وی هاوی جیره نایگوتن قدر جرنانگو قدر yani me dît televizyonê de qolonê bîna da kevir derdketin çaqilê qûmê derdkevin me hinek dîtin di qolona da kopik derdket me hinek dît sünger derdketin ji bedêla çemento qûm zanê ew kirina ew derdketin ji bonî çi ji bonî temaya 4 quruş pera go bikevî berîka wana مرۆڤ ڕابژێرە ببێژی قەدەر پکێر نایە ئەگەر ینی وەختێ جارنا مرۆڤ تشنە ڕاستی دبێژی هینەک دقەحرن
بياون جمنة دولتنا براي من أم ندجمنة دولتنا أم جوا بهترج دولتي حزدكن زاني وقت ينفاتشتا نبيجن أم هنگي دجمنة دولتنا أم دجمنة وا إنسانة جو إخانة الدولة دكن أم دجمنة وا إنسانانا جو دولة جبوني حساب خوي بيسك جبوي كاري خوي بچوك بكيرتينن أم الهمبر وانانا أم الهمبر ظلمينا زاني أفانكو أزبيجم كو دبيجم رحي وا وجداني وا ديني وا إيمانا واجكي دبن في حردهجي دمايا أو إنسانا جبوني منفعتك بچوك چاوي خوا لفا سختكاريا غريدانا مساعدانا وا ريدانا وانا أفلكتهانا بدست إنسانية بزي وكا زانن دي دنيا دا جي بري دا برملي تشيد بي جابونا 8.9 حتى دا برما شدتاوي نه سر نهار جي تشيد بي قال لك انسان دك دمرن يعني ايه دمرن جمار ددست تلي ددستا دربا سناقي چما تدبيرا خدانينا لويدري رشوت نينا سختاكاريتي نينا وجدان هيا عدالت هيا مرحمت هيا وجدان هيا عدالت هيا مرحمت هيا جبوني 4 قروش برا جبوني ورن مقامكي جبوني ورن دفركي شكالي هفنا عليسن رومتا خو نافروشن ناموسا خو شرفا خو نافروشن اما انسان ما جبوي وري دفركي مقامكي وياخد عيشكي خو ببي سري بني شكالا جي تاليسي شرفا خوجي دفروشي لما ببور الناموسا خوجي دفروشي رومتا خوجي دفروشي ديني خوجي دفروشي بيرو بهوريا خوجي دفروشي ايه داوياوي تشدبي بهزارة انسان دبن لي فلاكة تدمينن قدار نزا بزن اسلامية تشيا ازي بمثالك ايش بجوارة ببيجم ايقو عقل بيرا هبي واسلامية ناس بكي ايقو عقل بيرا نبي تجير بيجي في دناكي او انسان قو بالميجا كتي خاباندن خولي سري ويبي او انسان قو بقوتنا كظالمة تي خاباندن بقوتنا كخوش تي خاباندن خولي سري ويبي خولي سري وي انساني بي قو بعبادتا انسانا بخابي احتياجيا ما بعبادتا كسنينا عبادتنا بين انسان خوديدا كجبوني كسي عبادتي ناكي برا حتى صباح المجبكن شخوديرا دكن اما جمرة تشيوا لازمة عدالتا ولازمة مرحمتا واجمرة لازمة وجداني ولازمة وجداني واجمرة لازمة ديني وانا لازمة ايمانا وانا لازمة بر يهودي بي بر ارمني بي بر عدالتا واهبي ديني دولتي عدالتا ديني دولتي نمسلمانتيا عدالتا دبي أصحابي كي بيخمبر هبو عليه الصلاة والسلام إيجو جوي حكاية مدرس درنخي أو 1000 سال جي الدنيا بمني مسلمانتي فهمناكي بس أزي حبكي البياما ما زينم وأزي أو بكم قدار نجا يونس قرطيزليور بنجين محمد راصد بيجي بله متين دال ایوار با سیدا ایوار واجی بخیر و خوشی بی برزمتین خودش و راضی بی بله عبدالعزیز شمشک زلیور خودش راضی بی حسن قرط زلیور خودش ویجی راضی بی محمد جان اوراق بله محمد زکی کوز زلیور اسلاف و حرمت منج و حمود شرابي قالي بجدار وقالي قدار نجا اصحابي كي بيخمرها بالزمان حضرتي عمر ده سعيد كري عمر سعيد بن عمر أصحابك قال لك متقبو أهل خديبو أهل عبادتبو عبادته جلميجي قال لك حز ذكر حتى زين عشيرة مباشر جيبو جوانكو خويا تعالى
الدنيا دا مزگینیا جنت جێر هاتبوو یەک جوایە حەزرەتی عومەر گوتێ گۆیا سەعید ئەس دخوازم ئەس تا ji بۆنی حەمایە والی تاین بکەم ئەس دخوازم تە بکەم والیە حەمایە سەعیدە کوڕێ عەمر گۆنایە عومەرێ کوڕێ خەتاب مش عیبادەتام و تاعەتام دوور نەکا ئەس بسەرێ خۆما ئەس تێرا خوا خۆت حزوورا ڕەبێ خۆ بتەنێ ئەس دبینم حەزرەتی عومەر گەلکی لێ ئیسرار کرد گۆیا سەعید احتیاجیا مب یەکی وەکە تە هەیە گوت ببی والیە حەمایە ئیمامی عومەر ڕجاجێتکی لاڤلاڤێژێتکی ئەف قبول ناکی بەدەڤێدا vê û însanê me îro bêne berhevdû ji bonî got bibin midûrek beqanek milletwekîlik çawa rişweta didin çawa şekaleta lîsin çawa şeref û rûmeta xwe difirûşin bidine berhevdû û mislimanetiyê fêm bikin netîceda li ser îsrara Hezretî Umerê kurê Xîtab Seîdê kurê Emir walîtiya Himsê qebûl kir çû fermana İmamê Umer xwe bir bû waliyê Himsê zaman navê re derbas bû ji her deverê dinyayê hecî têna Medînê Hezretî Umer ziyaret dikin Hezretî Umer ji hecaca re dibêjî ê bi temamê bajara dibe navê feqîrê bajarê xwe binivîsin û bidine min ez ê alîkariyê bware bikim ez ê alîkariyê bware bikim di bakî ehlê Himsê ji wa re jî dibêjî dibe navê feqîrê bajarê xwe li kaxetkê binivîsênin û bidine min ehlê Himsê navê feqîrê xwe li ser kaxetekê dinivîsênin didine Hezretî Umer Hezretî Umer dirajî wê kaxeta ku navê feqîrê Himsê lê ye dixwênî dimeyîzênî gewa wî serê lîstê de çi heye guhêdarên hêja navê Seîdê kurê Emir heye waliyê Hemayê Hezretî Umer dibe şaşîtîkek di vir de heye vana gelov navekî dî bi navê wî heye va navê walî nivîsiya Seîdê kurê Emir di bakî wana dibe ev lîsta we neşaşa dibe na çima bava serê lîstê de navê walî nivîsiya dibe belê çawa we navê walî nivîsiya wallah dibe waliyê me feqîra ji sana li ber sermaya hediya qebûl nakî rişweta naxwî û maaşê xwe jî dî feqîr û fuqara û xwedê zanê û ji wextê ku hatiye jî yek cillêne me di cillê nedîtine xwedê di Hemayê de elo di Himsê de jê feqîrtir kes tune dibe ma hûn jê memnûnin Hezretî Umer ji ehlê Himsê re dibêjî dibe ma hûn jê memnûnin bê wala em jê memnûnin lê çarkê masiyê wî hene çarkê masiyê wî hene dibe çi ne çarkê masiyê wî ne dibe ya Emîrulmûmînîn ya Umerê kurê Xetab yek ji heftê rokê dernakevî derve êvara jî dernakevî derve êvara jî dernakevî derve sibaha jî dereng tê meqamê xwe û carna jî ji hişt kevî carna jî ji hişt kevî di hema İmamê Umer li hespê xwe siwar bû û hate Himsê
هات مقام ولايتي سعيد كوري عمر زيارت كر بالا خداي لورجي أهل باجير برسي قوم أونجي ممنونن لورجي أهل باجير قلتن قولام جي ممنونن ليه هر شركة ما سيوي هنا صباح درنگتي مقام خوا وبشفج مالي درناكوي وزارة شاجي قبول ناكي وشحفتي روكي جي درناكوي وجارنا جي جيتش بحضرتي عمر قوتي قويا سعيد بن عمر أهلي حمصي ولد بجن دبي درنگتي مقامي خوا صباح شما سعيد كوري عمر هالو دبيجي دبي يا أمير المؤمنين يا عمر بن خطاب يا عمر كوري خطاب دنيا وعالم بكشكي خوشك وجوان زوجي از بكتشكا بهلا رزوجي صباح حتى استاشياوي ددمي ازوي باقش دكم واجليوي دقهرم لمد بدرنك حضرتي عمر سريخ وهجان سريخ وهجان قويا سعد بن عمر أهلي حمصي فيجي دبيجن دبي إيفارا جمال درناكوي شما وميفانا جي زيارة شاجي قبولناكي دبي يا عمر كوري خطاب برو از بخزمتا قلفا بخزمتا مروفا فدلبكم بشفيجي اسكف محزور ربي خوا إذن بدا قروجا من إنسان ربي جقل ربي وشفا مجي جربي مربي حضرتي عمر بن خطاب خليفة سريخ ودهجيني ودقري دبيا سعد كوري عمر أهلي حمصي فيجي دبيجن دبي شحفتي روكي جمال در ناكفي شحفتي روكي تجمال در ناكفي شما دبي يا أمير المؤمنين يا عمر كوري خطاب راستا شحفتي روكي أجمال در ناكفم الجلي خوا دشوم الجلي خوا دشوم الجلي خوا دشوم الجلي خود راخم حتى ايفاري انجخ زواد بن جلكي مدي قول خوك منينا جبروي هاويز نكارم دركفم حضرتي عمر لنجيوي دي طفزي نوكتين لاشيوي حيستر شعبي دبارن كفي عردي دبيا سعيد بن عمر جارنا أهل باجير هالو دبيجن أهل حمصي دبي جارنا دليتش برتتشي تتكفي شما دبيا عمر وقت يقو عبيدة كوري عادي شهيد بو از وی شاخینا مسلمان بو از مشرک بو بری رح بدي قو توا قو بري مبنى مدينة بري ويدانا مدينة أفقير دا قو يا ربي تدنجي مبقهني محمد عليه الصلاة والسلام قو يا ربي تدنجي مبقهني محمد عليه الصلاة والسلام والصلوات سر پیغمبر دا ورحي خدا شهيد بو قو وقته قو اوتي بيرا مد لي مجبر متجي به بتر آف بلاشي حضرتي عمر دهات
گریا خو آویتیه گویا سعید کر عمر احتیاجیا عالم اسلام بتهیا احتیاجیا مسلمان بتهیا ترابي دشي سجدة دكي سريخ ودني عردي دبي يا ربي الحمد لله قلت توالين وكا سعيدة كري عمر تكلنا نصيبي يا ربي الحمد لله يا ربي قل سرسري أمتي والينا وكا سعيدة كري عمر هنا وبساعتها حضرتي عمر دقري اجا قويدارين اجا قالي مسلمانا جفرو پیدا بكيرنا ازدرش بك وجا في مثالا حضرت سعيد كوري عمر وفاني جو ايرو بقروشا بمنفعتا جيانا خوا رومتا خوا شرفا خوا دين خوا ايمانا خوا دفروشن بمقامك بيسك بمنفعتك بدنا هفدو كاتشقا تكيلي ومسلمانتي بهفدو رهايا تش اخلاق اسلامتي بهفدو رهايا زاني هاوينا بدنا برهفدو وني مسلمانتي فهمكن هكا هم في فهمناكن ونهيج فهمناكن اسرار عشق مستي اسرار بوت برستي تقرير صدر رواية ناكج بو احمقا كفاية ايقو بفينا مسلمانيت يفهمناكي ام هزار صالي يجي دردرج بكن فهمناكي بله ما قالوا اف او انسان يقو شكالة تاليسن تبنا وكف جبوي منفعتك وياخذ جبوني توربيلك قد تشن بردفي دري وا انسانا حموكي ما سيزلتي بسر خودتين كاقلوا على قدر فا إنسان ودين وإيمان وإنسانتي مروماتي بفدورايا ويدارن هجا أذهبي دارم أفتشتي قومقوتي حكاية حضرتي عمر ووالي حمصي سعيدة كوري عمر جمرة ببيه الشعري نبهني الله وإياكم عن نومة الغافلين خدم مو تفا جخوا غفلة الشعر بكي كاكو إنسانك